Na yenjira ya kuheria kuthimana Katharina MCA bombungi ya Meru muringi kuro mwa kaunti unakubanga kwanikira rais kenda kutharia kaunti na kwaringi kura kanya kauchoka nebene kuringira MCAs nekinyenga bana kura bubweru bubuyete onde mbunge ya kaunti inende kurukiti rwari rokwingata gabana Kawira Mwangaza gitene kionga bana Meri na nyuma yekyo kuyukia gitiki kuringana na katiba gichunche kya ya na mirongo kenda na yele nigi kwa mukenya onde kanyaka kwandikira rais kutharia kaunti kwa kagita kantuko mirongo kenda nwe rais akathura kamiti ya guchunkuna matheta ya akemwandiki babarua yethira ina gichunche kya kumikire igana keirore byaringi kura kuma kaunti neo mwaniki tandeto Boniface Mongera na ututariria mkurukio kuni ontubu na kwenombikio bunene borio gwantu kuitiri kaunti ya Meru ikethira icokere ithurano ne kairi kama gavana wenu nimefanya kazi yangu ugukaria atiri kuringana atetu itina mekiri nkanja karanyamira ria kanyoni mtoto atuthuranite ntukona na guturetera ni ati rais William Samoei Ruto akethirwa akiandikirwo baruga ntuku ithano kuma ntuku enarua ya kwithirwa akingirinya kuthurania kaunti ya Meru kenda MCs bonthe babunge kaunti ya Meru amwe gavana Kawira Mwangaza bacoka ndebene kairi kanyoni mtoto tukuria nkoroki aturitha ntuku nyomosi kana ntuku ekiumia shughuli othoni bwa saini ikethirwa ikiambiria aria bangane bonganitie ntuku ije kuthithia ngogije nikinyire muthia kiri gicunci kimwe kia barugijire ndete kwithirwa ikiandikwa kagitene gaka niria twene muthuraniri aria rais William Samoei Ruto ethirwa ithangara kuinga kaunti ya Meru nontu botongire buthuku barungamiri itura kana MCAs na ndu acia kagita wakagita gatigati kabona gavana Kawira Mwangaza ontu buria spika ya ubundi akwithirwa akioroterwa nontu bakunjira hamna kwatiri kuringana gicui katiba ya Kenya igana rimwe mirongo kenda na ijiri mitaratara ya kuthangara kunanga kaunti ekariojo bwa mbere buru siri mwana jo yakumi kana 10% yaringi kura ndene kaunti neu nibatere kwithira kiuthuranwa ciang'ana cikirokire rais yaciamukira mbere ntuku ikumi ninyikinyira muthenya batere kwithirwa akiunda kamiti iria kiri na gichungu jinta government bondi iria kethirwa itegera ukoji na morongo nethirwa itumi biethau bya kunanga kaunti wona nio kamiti ithiria ngugi iyo ikethirwa inenkere rais ripoti aria nio rais akethirwa akiunda mwendetho jongi jwa kanjo antu batantatu baria bakethirwa bethunguna nkuru kinya gutaroterwa kaunti na guchunkuno bubu ekethirwa kaunti iu ni batere kwithirwa ikiunangwa bwa kumenya nabu kamiti ya antu batantatu ikethirwa na memba baba mukaririgite abatere kwithirwa akia mtuthirite mantu ashiria kana wakili mumemba ungi mukaririgite wa National Police Service nkoroki kubatere kwithirwa kuna antu bari kumakire kaunti bara batara kinya ntuku barombete giti gya siasa na mpongeri ejo antu bangi bari batu bakuma kaunti neu na bara baije muno ndeto cia kwathurana ndoa bathirania ripoti yao na bamenekerekere rais na ende kithiria kaunti ni batere kwithirwa ikiunangwa rais akethirwa imikinyire kinyikinyi mwaka ikarone bia bunge kiri bunge senate are senate ikethirwa imetegera imearinya miringire kura na beja gwitikire kaunti ni batere kwithirwa ikiunangwa bakorokie nicokinenkirwa rais no akethirwa ikira gazeti thirikari na gutumirwe kaunti kwithirwa ikiunangwa nkiama ABC ithirwa imenyithwa ni ithurano bibieru bithirwa bithithika ithurano bibi nabio bitibatere kwithirwa biekuruka ntuku mirongo kenda menya na kwatiri kweja kwa kaunti kethirwa ikiunangwa spika munini onye MCAs bakethirwa bakiona mushara nusu na nyama rupurupu nusu ojo niguo kethirwa gwikarika kiri gavana munini owe na nyasisis kingi ngwicia kaunti kethirwa gitithwa na mbere imuriri kethirwa ijekiene na gichunku ya interim county management bond ririkana na kwatiri kuma kuja wa kaunti ya nthigurune Kenya ote kaunti kinyi mwarara ingi na Nandi kaunti ya Meru no itonyekire mo kujistura nthigurune Kenya nke reporter Ntoshero TV kumaje kengina ngine kutoka Nairobi mbita Boniface Mongera na ndi kume unaende nkwithira ngio kurekana kia kiuria kia toro bweru ratu kuria no kwa tambaru wetu aria MCAs bamero kwingata bichine ngabana Kawira Mwangaza no thira nende wetu ya maoni yaku indi tugeta na mbere ni ati gikundi kimwe kia kuruntere